Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Mayat, Mel. Naimas to'y arak ngayon inuman ta. Talaga na imas. Ang mukmat ket ti kayat mo nga arak. Okay lang, na ito inuman ta nga arak. Takasla juice. Ang aguray ka. Apay ka di manin nga inawis nak dito'y balayo nga uminom iti arak. Ada ka di manin parikot mo? Kasi ti sigod. Kaya't ko ang pagsaritaan ta ni Arnold. Kunakon ket. Hay, unay kan, Jenny. Na in love ka talaga ka ni Arnold na kasinsin ko. Iso please. Kaya't ko nga awisam tumat dito eh. Iti kasta, makasiningad ko ana imbag. Okay. Kastoy laangan, Jenny. Intay ije resort ti friend ko ijilaon yun. Awisak tumatan ni Arnold. Good idea. Mayan. Sige, kayat ko dayta. Kasano nga ron? Kaano ti kayat mong ipapantayo ije resort? Inton Domingo. Sige. No dayta ti kunam, mapantayo. Apay ang nagsapa ka unay. Mas apa ka kading aglukat ije parlor mo. Saan nanang? Mapan kami ije laon yun. Inka magaliwaksay. Kastaya. Papanan nyo nga rood. Iti may sa resort, ije laon yun. Sige, agan-anad ka nga rod anak ko. Kandi ka unay inom iti arak. Amang nukas ka man la di nakaramramanan iti arak. Amang nukas tanto unay abartek mo ijay. Di kay agdanag nanang. Saan ang mapasamak day ta ibagbagayo? Agan-anad ka anak ko. Wan, nanang. Kat, naisaganam nga rod amin na nakasapulam. Wan, nanang. Arnold, di mo ka di kaya dito mapok? Saan? Agtugtugawak lang dito ikit. Taboy-boyak da kitaglalangoy. O sige, kadwaan ka laangan dito eh. Katsi ka. Apay adi kaglangoy. Aglangoy at makadwa ka. Ha? Wan gaya. Ada ka di ka ayan-ayat mo, Arnold. When? Adda? Anya ti trabaho na. May samang op opisina. Kasta ka di. Kat, sika. Ada ka din boyfriend mo? Awan. Diyak kaya ti maki-boyfriend. No saan nakaskan ka. Ha? Pudna ti ko na, Arnold. Tikaskan ka ti kayat ko a boyfriend. Ngamin, nataer ka na singpad ka. Anya, kumusta tilinangan nyo ka ni Arnold? Mayat, Mel. Kasano itan? Nasken nga agbalegi ak. Ha? Anyang ron ti aramidem? Serikak iti cottage nga ayan na. Ay, ukray ka? Maiturad mo ti kasta, ani? Katuan, tinaskan kat agbalegi ak. Gaputa ipatay ko lakit din umapukaw ko ni Arnold. Halo, diyak kanunungan ti kayat mo ang mapasamak, friend. Awan to ti papabasulam, nagparikot kanto. Kasano ko magparikotak to? Saan to ang mapasamak ti kasta? Ay, basta. Awan to ti papabasulam no bilang tagparikot ka, best friend. Ulitak, best friend. Saan to nga agparikot? Hello, Arnold? Oh, Jenny. Ni, nabartag ka? Saan ka mata nabartag kita pinanawan kayo ikit ti baybay ha? Ita lang amin nga, uminuman. Iso, natamaan na kadagos. Ops. Saan? Saan tangag tugaw iti kamak? Ala, umay ka.
itulot kay ti cottage mo. Saan? Oh, Arnold. Huh. I love you. Arnold, ada ko panakmat. Saan? Indunak. Sige, dito'y ka na maturog. Tamapanak kita yan ni Mel. Mel, iba gamit ti best friend mo. Saan anasaya tinaramid na? Kwa ngamin kasinsin. Nuda ka sa plaeng alalaki. Tinutupak ko maitayan. Ngam nasimbang pa ilang ti panunot ko. Kwa, insan. Mel, napudnuak iti kaayan-ayat ko. Kat pulos adyak to isukat kini Jenny. Ay na, pasensyakan ka ni Jenny. Talagang amin, ana in love kan ka na Jay. Saan amay parbang ti naramid na kasinsin? Ala, by ibagak to kan kwa na. Hoy, agsapan. Bumangon ka ditan. Danga, bumangon kan Mel, nagsakit ti ulo. Awanin ni Arnold. Nasa papimanaw. Nagawid din. Ha? Ada ka nung aming trabaho na ita. Kat di na kaya ti aglangan. Buisit day jay akasinsin mo. Tukmam. Anya? Oy, danga ka talaga? Ala, inta nagar mo sar. Takayat ko pa'y ti ag-swimming. Agawid tayon. Ada pa'y trabaho dagiti gagayem ta kakadwa tayo dito eh. Isong agsagsagana dan nga agawid. Pues, agbati ta ditoy. Okay, makaamu ka man laeng nga. Oh, Jenny, apay akas ta tilang ang masimbangpet. Ada ka din nakaapam itinapanan nyo. Takas lang nakunas matarupam. Apay, anya ti parikot mo. Awan nanang. Ala, adakan ka no di mo ibaga kanyak. Hanggang palagipan ka anak ko. No anya man ti parikot mo, sulbarem itinasaya at awagas. Oh, adatan iti asidag ti pasda kapag trabahuan ni Rika. O sige, orayin ta. Katawisam iti lunch. Takayat ko ang makasari, takan makita. Hoy, amang ano niya ti aramidam kan kwa na best friend. Anya? Danag mun aya? Di kag danag. Awan ti mading aramidak kan kwa na. Okay, mabit lang, taawagak ti cellphone na. Ay na Rika, kunak no saan da ka na maura dito yung restaurant. Kababain mat kan no paayan ka, Mel. No kasta? Si ka ni Rika. Uy, siya. When gayam Rika, iso ni Jenny, the best friend ko. Hello, Jenny. Order namin. Hello? Napintas ka, Rika? Agyaman ha. Ala, mangan tayo pa. Rika, siya ako di makamoy ti bayad. Mangan tayo latta. Adday ta. Nag-send. Ala? Oy, anya tikat katawa ang bruha. Hindi ka pala gayab iti manicure. Sorry, Mel. Ngam nagmayat. Ti agay ayam. Iti? Itirik na, ti tao. Oy, anya ti kayat mo asawan, babae ka. Kita aglaang no anya ti mapasamak. Iti relasyon da. Anya ka di ti araramidam, Jenny. Ay, diyak amukan ka. Best friend, aklunam nga minan. Adi nakakayat ti kasinsin ko. Nagaduan na laki dita. He, sumardang ka. O sige, was na ako sinabi. Makamu ka man laangan. Angan ni, kas itinakunakon, awan to ti papasulam no agparikot kanto. Ala, nagalas matan na kita ipapabasam at text.
Agraramanak kano anak ki boyfriend ki ni Arnold. Kan sa anak kanon amang namnama. Gaputa isuitan tay ayatan ni Arnold. Kan adda kanon napasamak kadakwada. Kwa, impabasam ka din dayta kani Arnold. Saan? Imayak dito'y balayo, Mel. Takayat ko nga ipabasa dagito'y atex. Kwa, Rika. Idinabasak dagito'y atex. May satisimkan iti panunot ko. Ha? Ni Jenny. Adda ka di relasyon da kin ni Arnold. Kwa, awan. Mel, pangasim. Ibagam ko matipod na. Ay na, awan ko nakalangaro din. Iso adi mo man patpat yan dayta atex. Anya nga rod di kayat asawan dagito'y atex. Apay, asino ko matiyan mo man nag-text ka dagita? Ni Jenny a best friend mo. Maawata ko no apay nga inawis nak iti restaurant, Mel. Ay, awan ti dakas nga intensyon ko Ni Jenny ti akin kapanunutan iti dayjay. Kaya't nakalakano makita. Anya, Awan ti relasyon da sika. ngam apay akas to'y tintex na. Kwa, dakkel nga minti panagayat na kani kasinsin Arnold. Anya, Sorry ang bayang, tabagbaga ti best friend ko. Talaga nga ana in love ka ni Arnold. When Jenny, iso mabalin ka di best friend. Saan mo nga ulitan at inaramid mo? Ngamin, madadaan ti relasyon dari ka kan Arnold. Kasta nga rod di kayat ko, Mel. Ha? Best friend, kita ti sumungad. Ha? Da Arnold kan Rika. Uy, Umahida dito'y. Nagbang oras yo. kasinsin, agpadalos ka iti kuko. Bueno, agpakulot ka, Rika. Ay, ime kami. Takayat mi adirit saan ni Jenny. Ha? Jenny, imay kami. Takayat mi nga ibagakan ka. Asumardeng kan iti panang daddadaal mo kada kami. Ha? Tauray anya pa iti itetext mo kanya. Saan mo amadadaal ti relasyon mi kini Arnold? Kwa. Diritsaan kan, Jenny. Saan ko nga isukat ni Rika? Nang ro na pa ino itikaskan ka. Sorry. Nasaysaya atin niya ibagag tikayat ko. Anya. Di ka mang dadaal iti napintas a relasyon, Jenny. Puisit dagiti adwa. Kunamlan asino da. best friend, pudnumat nga minti imbagbagada. Amirisa man na imbag. Anya. Nabainan ka iti husto, amwak. Iso nga inawis nak iti dayto e pag-iinuman. Mel. Si kantumat nga min, darasudos ka. Di ka man lang nagpampanunot, anang itix ka ni Rika, iti makapasair. Kita gapo iti mading aramid mo, si kamot la ang tinagbalatagan na. Order me man, sir. Nabainan iti husto. Beer, man, beer. Kababain. Beer. Lord. Kababain. Di ka ang sangit, best friend. Mabain ako. Iti kasinsin mo. Ala, bayamon. Basta saan mo nga ulitin pa. Ag-sorry kanto kadakwanta. Ala, ibusan tanto inuman ta. Tagawid ta. Saan tang agbartak. Tamati, best friend. Kas tagayam tinapasamak. Ay na anak ko, nagpuskulmet nga mintirupam. No apay ang nagturad ka anang aramid, iti kasta. Nanang. Anyagay ita, disikahan ti kababain.
Uwan nga rod, nanang. Naskan ngamin asursuruam ti mga klon iti kinapudno. Kan pan nakapaay. Tani Arnold ako na kat addaanan iti kaayan-ayat. Nanang. Ala, leksyon kan kanday ta, anak ko. Isu asaan mo nga ulitan pa'y. Di mon padasen atagikwaan ti saan mo't aparakan ka. Uwan, nanang. Amok itan. Tano kasta ti aramidam. Sigurado asikan tumutlaeng ti kababain. Nagkalay sa darika, yaman kami tingkay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.